Right, okay. This is Machynlleth. My name is Julian Fenwick. I was born and brought up here many years ago. It's a farm of a little less than 500 acres, essentially made of three smaller farms. We run a small shoot here. We've got about 180 acres of woodland. The rest is mostly rough grazing. It's all in grass. We have a small flock of easy care sheep and a small herd of pedigree ling cattle. Hold tight. Well, this is a patch that was originally part of the park. We included it in the wood when we started the project. It was too small to bother with as parkland. We originally planted some conifers here. We've now felled them, and we're starting the process exactly as we did on the rest of the place. We've windrowed all the brush, making sure that we broke up the ground. This is a couple of years ago now. And we're now seeing some willow coming in, we're seeing birch coming in, and we've also covered the area with acorns. When you get a good season for acorns, we literally go and collect the acorns, especially by a pond. You can scoop up acorns with a net. And last year, for instance, we filled the back of this 3 times from one tree, a tree down by the house. Now I've got a brilliant machine. I've got a catapult. People laugh at it, but it's a fisherman's catapult, you know, for firing maggots. Well, you can just literally drive along with that, and twang, twang. Well, I mean, you know, it does the job, and all you've got to do is get the acorns out there. You know, they'll do the rest of it. People think that if you shoot birds, it means you don't like them or you don't care about them. That's simply not true. The old saying is that it's not the hunter who drains the fen, and it's not the forester who gets rid of the birds either. The sad thing is, old men plant trees, and that's the wrong way around. It should be young men. I'm not going to see any of these growing, am I? You know, nobody's going to be felling these. There's no money for me here. Wel, mae rhaid derbyn bod pethau yn newid. Mae yna pryderon enfawr ynglyn â'r cydbwysedd rhwng amaeth a plannu coed. A dydy ffermwyr ddim yn erbyn plannu coed o bell ffordd, dyn ni'n gwybod hynny. A dwi'n gweithio Undeb Amaethwyr Cymru, fel ydych chi'n gwybod, a mae rhan fwy o'r broblemau dyn ni'n cael ei wneud efo ffermwyr sydd eisiau plannu coed, ond o methu achos bod yna rhyw broblemau yn ei gilydd. Felly, chod, mae angen balans, mae eisiau wneud yn siŵr bod y coed sydd yn cael ei plannu ar dir ffermydd ac ar y tir sala, a bod ni ddim yn colli ein tir i dirfeddanwyr neu pobl sy'n prynu tir o du allan i Gymru. Bydde hynny'n cam anferth yn ôl.
Da ni angen gwneud yn siŵr bod y coed ar ein ffermydd a bod nhw'n cydweithio efo'r ceiau a'r ffryddoedd ag ati a'r mynyddoedd. Mae bywyd gwyllt yn ffynnu pan mae yna terfynau rhwng fathau wahanol o dir a mae yna lawer iawn o fathau bywydau gwyllt sydd yn dibynnu ar y terfynau rhwng darnau wahanol o dir. Dyn nhw'n gallu byw just yn y coed neu just ar ceiau. Maen nhw eisiau'r terfynau yna, maen nhw eisiau dŵr, maen nhw eisiau llynnoedd ac yn y blaen. Mae yna gymaint o bobl yn gweiddi am amaeth a gweiddi am ffermwyr a beirniadu nhw am pethau mewn ffordd mor anheg heb rhoi gydnabyddiaeth i'r holl waith yma sydd wedi bod yn mynd ymlaen. A'r holl waith bydd yn gorfod mynd ymlaen. Mae ffermwyr wedi newid dros y ganrifoedd yn do i cwrdd ag anghenion y byd a bydd rhaid i ni cario ymlaen i wneud hynny tra bod ni'n bwydo pobl hefyd ar yr un pryd. Mae pob fferm yn wahanol a beth dyn ni wedi wneud ar y fferm yma. Swn i ddim yn awgrymu falle bod ffermydd eraill yn wneud. Mae pob fferm yn gallu wneud rhywbeth a mae rhan fwyaf wedi wneud rhywbeth. Ar diwedd y dydd, mae yna lot o ffermydd sydd falle ddim yn gallu wneud. Y pethau dyn ni wedi bod ddigon lwcus i allu wneud yn fama a mae yna daliadau wedi bod efo rhai o'r pethau yma. Mae yna llawer iawn dyn ni wedi talu am ein hunain. Ond mae yna lawer o ffermydd sydd er enghraifft yn tenantiaid, neu maen nhw'n byw yn ardaloedd lle dio ddim yn mynd i wneud synwyr i fynd mor bell a beth dyn ni wedi mynd. Felly mae rhaid cael rhyw fath o daliad sylfaenol a wedyn taliadau ar ben hynny i wneud yn siŵr bod pobl yn plannu coed ag ati a cydnabod y gwaith yna.